Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze ubona amakuru menshi agiye atandukanye. I don't know. Let's just get back. Ni imyaka 20 yuzuye neza ubaza umunsi ku wundi uhereye ku ya 11 nzeri 2021 ubwo ibitero byiswe iby'iterabwoba byagabwaga kuri leta zunze ubumwe za Amerika biteguwe na Osama bin Laden wa Al-Qaeda. The Taliban have been making the most of their first day in full control of Afghanistan, an enjoyable moment of victory, according to the leadership. Taliban fighters have been keen to show off. Kigeze abatalibani baririmba intsinzi muri Afghanistan nyuma yuko basubiye ku butegetsi. Abanyamerika nabo bakava muri iki gihugu bari bamaze imyaka 20 bagenzura haba mu buryo bwa gisirikare cyangwa politiki n'ubutegetsi, nyuma yuko abatalibani bari barabwirukanyweho ngo kuko ari bo bari bacumbikiye bin Laden bakamushyigikira no mu bikorwa byahujwe n'ibyo bitero by'iterabwoba mu bice bitandukanye by'isi, ariko bwagasomborotso n'ishyano bikaba ibyo bitero byo ku ya 11 nzeri mu 2021. Ubu rero mu 2021 uretse no kugaruka ku butegetsi kw'abatalibani, noneho ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba byahinduye icyicaro gikuru birabarizwa ku bwinshi muri Afurika, byihariye mu bice bya Sahel, aho ibikorwa bya gisirikare byahuriweho n'ibindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi birambye cyane. Ariko iyo mitwe y'abarwanyi nayo ikaba igihari ikora n'intambara zayo n'ubundi uko bisanzwe, ahubwo ku kigero kinini ni imitwe y'iterabwoba nka Daesh. Iyo kandi yanambuwe ibice yagenzuraga muri Syria na Iraq, ariko bikaba bitabuza n'ubundi kuba bagifite ubushobozi bukomeye bwo kugaba ibyo bitero hirya no hino mu isi. Kimwe na Al-Qaeda nayo yongereye ubukana n'ingufu ku buryo uhereye hangaha muri Afghanistan ubwaho aba barwanyi bose nta kabuza bigaragazwa ko baza noneho kwisuganya no kubona ibindi birindiro bikuru bishya naho ngaho muri Afghanistan ubwaho, nyuma y'iyi myaka 20 yose ishize y'urugamba mpuzamahanga rwo kurwanya iterabwoba mu ntambara zatangijwe n'Abanyamerika bafatanije n'Abanyaburayi kuva mu 2001. Ni urugamba ubwo rugeze kuki mu buryo bufatika kandi hazaza aho kurandura iterabwoba mu isi bwo hahishe iki kigarukwaho byihariye. Ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda buri ku isabato saa 6 z'amanywa no kuwa kabiri saa 2 mu ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. George W. Bush niwe wari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ubwo ibitero byo kuri tariki ya 11 nzeri mu 2021 byakorwaga ku butaka n'ikirere bya leta zunze ubumwe za Amerika. Uwo munsi ati intambara yacu ubiratangiye na Al-Qaeda, ariko saho irangirira mu gihe buri tsinda ry'ibikorwa by'iterabwoba hariho hose mu isi rizaba ritarahagarikwa kandi ngo ritsindwe burundu. Iyo yavuze atyo yahise iba intambara inakomeye koko yahuruje igisirikare cya mbere gikoresha ikoranabuhanga, amafaranga n'ibikoresho byose byo kuyirwana bihambaye kurusha iby'andi mahanga yose, icya leta zunze ubumwe za Amerika zifatanije n'inshuti zazo, ibihugu bahuriye ku mahame amwe ahanini muri Amerika ya ruguru no mu Burayi. Imyaka 20 ari kwishize yiswe intambara yo kurwanya no gusenya Burundi imitwe ikora iterabwoba mu isi yitarangiye habe na gato, niba koko ari nayo yari intego nyirizi nayo kuyitangiza. Ibyo byo ntibinashakishirizwa kure mu bindi bice by'isi, ahubwo nabyo ubu ngubu byibasiwe bidasanzwe n'ibitero by'iterabwoba no kurusha uko byahoze mbere y'iyi myaka ishize. Birareberwa ubwaho muri Afghanistan, aho iyi ntambara y'uburengerazuba bw'isi n'imitwe y'abakora iterabwoba yatangirijwe. Nk'ubwo mu gihe haburaga iminsi itagera muri 5 gusa ngo ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zibe zigeze ku munsi ntarengwa zaviriyeho muri Afghanistan, ikibuga cy'indege cyaho ku murwa mukuru Kabul cyari cyarahinduwe nk'inkambi y'impunzi hirunze ibihumbi byinshi by'abashaka guhunga Afghanistan n'ubutegetsi bushya bw'abatalibani. Hari hanacungiwe umutekano uhambaye n'Abanyamerika, nyamara nta cyabujije ko aho ngaho hagabwa igitero gikomeye cy'iterabwoba. Igitero cyanakozwe amakuru y'ubutasi yose yarangije kugaragaza ko kiza gukorwa, byaranavuzwe neza byeruye mu itangazamakuru hose mu isi. Yesterday's twin suicide bombings killed 13 American service members and nearly 100 Afghan civilians. Cyahise gihitana Abanya-Afghanistan bagera mu ijana n'abasirikare 13 ba leta zunze ubumwe za Amerika. Islamic State bati nitwe twagikoze, ku bandi ngo cyakozwe bisa naho ari uko basezeraho bati cyo ni mutahe, muratsinzwe mwa Abanyamerika mwe, mudusiza ahangaha tunafite ubushobozi bwo gukora ibitero, munabizi ko turi kubitegura. Mwatangije rero intambara muvuga ko mugiye kudusiba, ariko turahari rwose twebwe. Dore rero ntimuzavuge ko twiyubatse cyangwa twavutse mudahari. We will not forgive. Hafi neza nk'uko byose byatangijwe mu myaka 20 ishize. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ubu ngubu Joe Biden mu 2021, hafi kimwe na mugenzi we George W. Bush mu 2001, icyo yahise asezeranya nta kindi ni ukutibagirwa, kutababarira no guhora. We will not forgive.
We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Ati tuzabahiga tubibaryoze nta kabuza. Yego ibyo leta zunze ubumwe za Amerika ntizibura kubikora, ariko mu ishusho rusange y'ibintu nubwo yahisemo kubivuga atyo no gusubira inyuma kw'imyaka 20 hafi no gutangirira byose kuri zero, kuko kuri benshi leta zunze ubumwe za Amerika nabo bafatanya abandi ahanini mu burengerazuba bw'isi gutangiza intambara hagambiriwe kuvana ubutegetsi mu maboko y'Abatalibani muri Afghanistan. Abanyamerika barangiza bakabubasigaho babyumvikanaho neza. Ibitero ubwabyo nk'ibi by'iterabwoba bikorerwa mu maso yabo aho ngaho, nabo bapakira ibyangushye ngo bavanemo akabo karenge kimwe n'abagenzi babo bandi muri OTAN y'ubufatanye no gutabarana hagati yabo. Ibyo birafatwa nko gutsindwa gukomeye mu rugamba cyangwa intambara nk'iyi uburengerazuba bw'isi bwatangije mu myaka 20 ishize ku mitwe yatondetswe irabarurwa inagaragazwa nk'ikora iterabwoba mu isi. Intambara mpuzamahanga yo gusenya iterabwoba mu isi imaze imyaka 20 irwanwa, aho yatangirijwe ubwo muri Afghanistan ikomereza muri Iraq. Ingaruka zayo n'ibyayishamikiyeho bikomereza n'ubundi nabyo muri Syria yimura noneho ibirindiro. Irarwanirwa ubu ngubu mu butayu n'agasi bya Sahel muri Afrika irarambye, ariko iranakomeje. Urugamba rukiri rubisi rusaba no gutangizwa hari bundi bushya, kuko abanyamerika bayitangije mu ngufu z'igisirikare n'amafaranga menshi y'ikoranabuhanga ritangaje cyane, ariko biragaragazwa nanone ko intego itagezweho koko. Cyakora hari iby'ingenzi byagezweho binagaragarira buri wese, n'ibindi abanyamerika n'inshuti zabo babona bonyene bitagaragarira abandi. Muri ibyo ntihabura gusubirwamo kenshi ko babashije kwica Osama bin Laden wari umuyobozi wa Al-Qaeda mu 2011, aho nabwo kandi bari bamuhize mu gihe cy'imyaka 10 yose baramuburiye irengero. Uyu munsi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriho wiyemeza ko ubutumwa bwabagurukije ikirere bukabambutsa inyanja mu ntambara nk'izi ngo bwagezweho neza cyane. The United States did what we want to do in Afghanistan. Icyo ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burakivuga, ariko nanone kikavugwa nk'itangazo gusa, ntabwo ari ikiganiro ngo n'abandi babitangeho ibitekerezo, kuko ibibazo babyibazaho binagoranye cyane kubibonera ibisubizo. Ni ubutumwa bwasojwe neza bute kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe hashize imyaka 20 intambara nk'iyi itangijwe, ariko n'ubu ibitero by'iterabwoba bikaba bikibarurirwa nibura mu binyacumi by'ibihumbi, cyane cyane muri Aziya, muri Afrika no mu burasirazuba bwo hagati. We achieved those objectives. That's why we went. Iyo myaka 20 ishize kuva Paris mu Bufaransa uciye Londres mu Bwongereza ukagera Madrid muri Espagne n'ahandi mu Burayi bwaho, hahindutse ibice bitabuze kwadukamo ibitero bikomeye by'iterabwoba. Nk'abanyaburayi uko bagabweho ibitero nk'ibi by'iterabwoba, igisubizo cyabo cyabaye ikihe? Nta kindi mu muco bafite ni impaka zigati mu ntambara nk'iyo. Impaka zijyana na demokarasi bahisemo gukurikiza zaradutse hose mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Igisubizo nacyo kiza gushakishirizwa rimwe na rimwe mu mategeko, bihinduka kuvanaho bumwe mu burenganzira n'ubwisanzure bwinshi byari bisanzwe biriho mu bihugu byabo ngo hahanganwe n'iterabwoba. Ntibyarangiriye aho rero, kuko bitabashije guhagarika ibitero by'iterabwoba. Bamwe muri aba banyaburayi n'abanyamerika bahisemo noneho kuva ku mahame basanzwe bashyira imbere cyane, bakayahatira kandi bakanayigisha abandi mwese. Nyamara nabo basumbirijwe bitoroshye n'iterabwoba, uburenganzira bwa muntu barabuhonyoye bidasanzwe. Bashyiraho na za gereza zirimo izizwi n'izagizwe ibanga ritakomeje kuba ryo zicirwamo urubozo, zigakorerwamo ibyaha bitabarika ku mfungwa z'abakurikiranwaho uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Ubundi bitabazana za drone z'intambara nazo ngo ziguruke zihiga abakora iterabwoba. Izi nazo nubwo zitabura kuratwa no gukoranwa ikoranabuhanga ridahusha mu bitero bagaba, kandi hakageragezwa kugabanya ubukana n'ingaruka ibitero byazo byagira ku badahigwa, nazo nyamara ntizabuze guhitana abasivili babiguyemo ku bwinshi aho ibitero byazo byakozwe. Ariko nanone izi ngizi zikaba zitarabuze koko mu ikoranabuhanga rihambaye, umuvuduko nk'umurabyo zihishe mu bicu by'ijuru ry'isi n'ijisho hafi kuri buri santimetero karimwe y'ubutaka bwayo. Guhiga bukwara abayobozi bakuru b'imitwe bahanganyemo muri iyi ntambara kw'iterabwoba, zikabasandariza amatoni y'ibisasu mu bihorihori. The drone tracks them to a garage and identifies the target. The building is hit from above. Nyamara nabwo ibyo byose ntabwo bikuraho ko mu gihugu byibukwa ko hashize imyaka 20 tariki 11 Nzeri mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabweho ibitero by'iterabwoba, hagahita hatangizwa intambara yo guhiga no guhangana n'ababikora. Ari urugamba magingo ya rukiri rwose rubisi, ntabwo ari intambara iragira aho igera. Hari ubwo ahubwo bisa naho igitangira biramutse birebewe mu bwinshi bw'imitwe ifatwa ko ari ikorera iterabwoba iriho, irimo n'imishya yavutse, ahubwo kimwe n'ubushobozi bwayo bwo kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'isi hafi aho ariho hose bwazamutse cyane. Reka tugarufatwa nk'itangiriro rya byose muri iyi ntambara kw'iterabwoba. Let's just
mu itariki ya 11 nzeri mu bihumbi 2001 mu mujyi wa New York ubwo amagorofa ya World Trade Center ubwayo yafatwaga nk'ikimenyetso gishinze gifatika neza cy'ubuhangange muri business ubucuruzi n'ubukungu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasekuzwaga indege zari zimaze gushimutwa n'abarwanyi ba Al-Qaeda. Inyubako nk'izi mu maso y'ikikango kidasanzwe ku batuye isi bose no guhaba byihariye ku banyamerika zisenyaga ku butaka nk'amashasha ashonga. N'amashusho nubagarukwaho mu kaga kadasanzwe n'urupfu kubahabarizwaga n'inkengero z'aho ibi bitero byakorewe mu isenyuka ridasanzwe ry'iyi miturirwa ryahise ribaho mu buryo nabwo budasanzwe. Nk'urugero gusa ku bukana bw'isenya ryakozwe kuri uwo munsi muri ibi bitero bya Al-Qaeda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugarutse rero ku gitero kimwe wenda cyakozwe n'indege imwe muri enye zifashishijwe nk'intwaro. Imwe yari Boeing 767 akanyerezo 200 yari yahawe izina ryo kugurukiraho flight 175 yagonze umuturirwa witwa Guwepfo kukundo ubwo wari ruguru kuri World Trade Center. Inyubako icyo gihe yari yo ndende kurusha izindi zose mwese ku burebure bwa metero 415 n'amagorofa 111. Ni mu gihe hari hashize iminota 17 gusa uwo muturirwa wa ruguru nawo umaze kugongeshwa indi ndege. Iyi rero flight 175 indege ya Boeing nayo yadutse mu kirere cy'umujyi wa New York inyaruka ku birometero 800 ku isaha mu muvuduko hambaye bigonzo umuturirwa wepfo. Ni indege ubwo yari ipakiye ibihumbi 34 byose z'amavuta ya kerosene ayitwara. Aha rero mu ngufu z'ubushyuhe budasanzwe bwakomotse ku nkongi igomba guhita yaduka uko byagenda kose mu isandara nk'iri. Umucanga, sima, ibyuma n'ibirahure ku nyubako zari ndende kandi ngaruko nguko. Habaye iturika ryisubiramo kenshi boshye ibisase ibihumbi byari bizitezemo. Iturika ry'ubugira kenshi mu gihe kiremereye cyane cyakwiriye ikirere cyose ku buryo hafi nuko byagendekeye abari mu bwato Titanic bwarimo buruhama ababurimo babibona ntacyo bafite cyo kubikoraho gifatika mu 1912 kugeza bukoze burundu ku mucanga w'inyanja. Nuko abanyamerika n'isi twese twabonye ntacyo dushoboye gukora mu gihe World Trade Center nayo yashongaga mu gihe cy'isaha n'iminota 42 abantu bose bashungereye nta ufite icyo yabikoraho kugeza yose. Umucanga wa nyuma yari yubakishije n'ibice by'ibyuma ibirahure n'ibindi byose byirunze hasi ku butaka. Ni mu gihe inzobere n'abakabuhariwe bari baje guhangana n'umuriro nabo ntako batagize. Bakoze ibyo bashoboye ariko nanone abatari bake muri bo byabaye kwiyahura bahasize ubuzima ubu bakibuka nk'intwari. Nibyo kandi koko rwari urugamba rukomeye rubanziriza intambara irambye ubu ngubu by'imyaka 20 yose. Aha nuko byagenze ariko ni hamwe gusa ubwo tugarutseho nk'urugero mu Al-Qaeda yari yateganije uwo munsi kugaba ibitero nk'ibyo bindi bitatu ku muturirwa w'epfo wa World Trade Center. Byose hamwe byari ibitero bine bikorewe icyarimwe. Byose byageze ku ntego mu buryo butandukanye kereka ahantu hamwe gusa ahandi hose aba barwanyi bari bageze ku ntego z'ibitero byabo uwo munsi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari mu gitondo abantu bari bamaze kubyuka akazi n'ubuzima bw'umunsi butangiye neza uko bisanzwe mu gihugu. Iyo ndege yahise yaduka ibihindura byose ibigabye iki gitero cya kabiri kuko mbere indi yari yahawe izina rya flight 11 saa 2:46 mu gitondo yari imaze kwasa umuturirwa wa ruguru kuri World Trade Center. Indege ya gatatu yari flight 77 saa 3:37 yasekujwe igice cy'uburengerazuba bw'inyubako z'ikigo cy'ikicaro gikuru cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika The Pentagon kibarizwa Arlington muri Virginia, naho indi yo yerekezwaga Washington DC. Ariko abari bagirimo bahinduwe n'intwari babashije kurwanya abarwanyi ba Al-Qaeda bari bayishimuse. Muri uko kugundagurana bituma none hihanukira muri Pennsylvania itageze ku ntego aho byari saa 4:03 mu gitondo. Iyo yo yari gambiriye kugongeshwa none ibiro by'umukuru w'igihugu White House cyangwa US Capitol habarizwa ingoro za Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikicaro gikuru cyose muri rusange cy'amashami y'ubutegetsi nshinga tegeko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make rero iki gitero nicyo cyahise gihinduka casus belli, impamvu gashoza intambara ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'inshuti zazo bahise bashoza imihanda yose y'isi bahereye muri Afghanistan aho Al-Qaeda ya Osama bin Laden yari yaraciye ingando mu mikoranire nta makemwa n'ubutegetsi bw'aba Taliban. Icyitwa intambara yo kurwanya iterabwoba mwese mu myaka 20 yuzuye neza imaze irwanwa gitangira ubwo. Ni imyaka ishize intambara nyirizina abanyamerika bayitangije koko, ariko inashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongera gukorwamo bitoroshye nabo bayitangije barwana nabo. Ibikorwa by'abakora iryo terabwoba byo bihagaze bitubungubu utari nzubirebera n'ahandi hose. N'abasirikare b'abanyamerika basaga 2400 basize ubuzima muri Afghanistan honyine. Ni imyaka n'ubundi ngari ryo yishize ariko abanyamerika bavuye muri Afghanistan uretse na Al-Qaeda bagiye kurwanya haradutse n'ishami rikomeye cyane rya Islamic State rinahanganya ahubwo ubu n'abatalibani. Tariki
26 z'ukwezi kwa munani mu 2021 iturika rihambaye ryumvikanye Kabul hongera rya kabiri bibaye ibitero bibiri bikomeye byari bimaze kugabwa hifashishijwe bituritswa hakurikiraho amasasu byahise birangira mu kanya gato gusa kakurikiyeho abasaga 100 bahasize ubuzima ni iminsi hafi 5 yaburaga gusa ngo abanyamerika bavana ingabo zabo muri Afghanistan basigira igihugu abatalibani aho 13 mu basirikare babo biteguraga ubwo nabo gutaha iwabo ntabwo batashye kuko bahise bahasiga ubuzima bicirwaho. Ni igitero ubwo cyakozwe kandi kigambwa n'ishami rya Islamic State bita Khorasan ry'Abanya-Afghanistan kuko abari barizwamo benshi arabo mu ntara yitwa uko nguko muri Afghanistan Khorasan. Aba rero bakaba bamwe mu barwanyi bakomeye mu bahanganye n'abatalibani baheruka kwigarurira ubutegetsi muri Afghanistan. Ni intambara imaze imyaka 20 irwanya iterabwoba mw'isi ariko kandi usubije amaso inyuma muri iyo myaka yose ariko ugahagararira nko muri 3 gusa ishize uhereye mu ntangiriro za 2018 honyine Islamic State yakoze ibitero bisaga 5,000 mu bihugu birenga 30 mw'isi. Ibitero bikomeye birimo n'icyaba barwanyi baheruka kugaba ku mariba ya petrole muri Iraq. Igitero gikomeye nanone giheruka kugabwa ku isoko rusange rinini rwagati mu mujyi wa Baghdad muri Iraq cyangwa nanone ibitero rwagati mu mijyi nka Vienne muri Autriche mu gihe nyamara ubwo byatekerezwaga ko Islamic State yacitse iri no mu marembera nyuma yo kwamburwa Caliphate yari yarangije gushinga kuko mu bushorishori bw'ubuhangange Islamic State yagezeho mu 2014. Aba barwanyi bari barigaruriye kandi ari nabo bategeka bakagenzura ubutaka bwose bubarizwa hagati ya Iraq na Syria. Igice bari bahafite cyarutaga ku rugamba bw'Abongereza mu buso. Nyuma rero y'imyaka 5 bahanganye n'abarwanyi ahanini b'Abakurde nabo batisukirwa hafi kimwe na bene wabo baba Peshmerga babarizwa mu mashami kabuhari watandukanye mu ngabo za Iraq bakagira inkomoko muri Iran. Abo bose hamwe bateranijwe n'ingabo z'amahanga amafaranga n'ikoranabuhanga bihambaye ku kigero n'ingano nini bishoboka mu rugamba ubwo rw'imyaka 5 nyine bashyize hamwe babashije kwambura Islamic State yadutse bice bigacika ubwo butaka bwose ku buryo ababarwanye nabo basigaranye duke mu duce duto tw'ubutaka mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Syria. Ariko na nyuma yo gushegeshwa batyo n'umutwe ukiriho w'amahame watangiranye Islamic State nta butaka ikigenzura buriho nka Caliphate bari barashinze yategekwaga na Khalifa wayo umunya-Iraq Abu Bakr al-Baghdadi yarapfuye mu 2019. Mu rupfu rwe niwe wiyambuye ubuzima mu bwiyahuzi n'ubundi bwakozwe mu mahame ibitero by'iterabwoba byinshi bikorwamo biturikirizaho ibisasu nuko nawe ubuzima bwe yahisemo kuburangiza mu ijoro rya tariki 26 bucya ziba 27 Ukuboza mu 2019 ubwo ingabo zo mu itsinda Delta z'Abanyamerika zitwaje kajugujugu 8 z'intambara bateguraga igitero cyo kujya kumucakirira mu bice bya Idlib muri Syria aho ubutasi bwizewe neza bwari bwarangije kumutahura. Bakigerayo al-Baghdadi yarazungurutswe nawe burukundi kose yarwanamo ahitamo kwiturikirizaho umukandara upakiye ibisasa agapfana n'abana be babiri kimwe n'abandi bagera mu 8 babarizwagaho ngaho. Maze rero kimwe na Osama bin Laden Abanyamerika bahitamo kumushyingura bajugunya mu nyanja ibisigazwa by'umurambo bitabura kubivunyira izina rikajyana nayo rikazimira naryo mu masegonda make kandi mu bice bihindurwa buri gihe ibanga ngo ubwo haburi gituro na kimwe ari we wese yavuga ngo niho babashyinguye noneho bacike burundu bazime n'ibyo bakoze wenda bizibagirane ngo hatagira n'uwabaha icyubahiro icyo ari cyo cyose kindi wenda bibukwa nyene bimere nkaho batanabayeho. Ibyo nabyo kuba byashoboka rimwe na rimwe kikaba ikindi mu ntambara n'urugamba kw'iterabwoba. Uko biri kose n'ubundi rero Islamic State iracyariho abarwanyi baho ntaho bagiye buzuye ahubwo ibice bitandukanye by'isi kurushaho babarizwaga mbere mu matsinda menshi. Abandi barwanyi ntabwo babura n'ubundi kubiyitirira no gusaba gushyigikirwa nabo. Byinshi mu bitero hose mu isi biracyagabwa bigakorwa kandi mu izina ryabo. Uyate mu by'ukuri gusenya ibirindiro bya Islamic State ibirindiro bifatika no kubambura ibice bitandukanye bari basanzwe bagenzura haba mu majyaruguru n'uburasirazuba bya Syria nta na rimwe bishobora gusobanura gutsindwa burundu kw'aba barwanyi kuko ibikorwa byabo twabonye neza ko bikomereza no mu bandi mu bitekerezo by'ubuhezanguni baba barababiguse mu bindi bihugu bitandukanye. Uni Sahel Sauba umuvugizi w'igisirikare Kigali cy'Abakurde ishami ryacyo muri Syria. Uko Sahel Sauba bigarukaho nimwe mu ngingo zikomeye zigarukwaho na benshi bigaragazwa ko igikomeye ubu ngubu gisa nuko mu bihugu habaho ingamba n'amategeko bikomeye bikurikiranira hafi cyane no mu maperereza n'ubutasi bihoraho bikumira ibitekerezo by'ubuhezanguni byose hashyirwa ingufu mu kuburizamo no kuvanaho impamvu zose zatuma urubyiruko rugiraho ruhurira n'ababigisha iterabwoba mu bitekerezo nk'ibyo kuko nyuma yo kubacengera muri rusange intambara ihinduka idashoboka. Ingengo y'imari ikoranabuhanga rindi imbunda n'ibindi byari byo byose uko byaba bihambaye bihinduka hafi bitagira icyo bihindura
kuko waba uri we wese utabasha kureba umuntu ngo umenye niba yakwiturikirizaho igisasa agira hagaba igitero ntiwanamurasa ngo bibe bigize icyo bihindura mu gihe kuri bagenzi be basigaye ubwo abageze ku ntego ndetse ngo aciye n'iy'ubusamo mu mayira ageze abandi mu ijuru. Mu mitekerereze rusange y'abakora iterabwoba uko nguko ubu ngubu aba amaze kurwanya intambara y'intagatifu ayigejeje ku musozo, ahubwo ari n'ishema ridasanzwe n'inzira abandi bagenzi be bamaranira kunyuzwa mu banabyisabira ahubwo bahendahenda nabo ngo boherezwe mu bitero nk'ibyo. Ibyo bigaragarira mu buryo Daesh cyangwa Islamic State yarwanijwe uko nguko caliphate yayo yamara gusenywa, none ahubwo akaba ari bwo babasha gukwirakwira imihanda yose y'isi ku buryo ubu ngubu mu bihugu bitandukanye kuva muri Afrika, uburasirazuba bwo hagati na Asia, mu bihugu ubu ngubu birimo Yemen, Mozambique, Philippines, Burkina Faso, Congo Kinshasa, Cameroon, Misiri, Iraq, Nigeria, Somalia, Libya, Indonesia, Uburusiya, Turkiya, Mali, Ubuhindi, Afghanistan, Pakistan na Tajikistan. Aha hose Islamic State hafite abarwanyi ababahagarariye cyangwa amashami y'abarwanyi bayobora mu gihe ubu ngubu hose mu isi uvanye haba amahame n'ibitekerezo by'ubuhezanguni bibashyigikiye biri mu mitwe yabo utabasha kumenya umubare. Hari abasaga ibihumbi 40 bo bacigatiye imbunda barwana byeruye mu izina rya Islamic State. Umutwe nk'uyu w'amahame ajyana n'intambara zitwa ntagatifu za gisalafiste wegamiye ku gushinga caliphate mpuzamahanga bakayoboza ibice byose bashobora kwigarurira mu isi ibitekerezo n'amahame bita aya Islamu nyayo. Mu mazina menshi yahujwe n'ibikorwa byabo ni ISIL, Islamic State of Iraq and Levant, ISIS nka Islamic State of Iraq and Syria, cyangwa gusa Islamic State IS mu gihe tabura no kwitwa Daesh mu cyarabu. Yashinzwe n'umunyayordani Abu Musab al-Zarqawi, ariko ibikorwa nyirizina byafatwa nk'iby'ubuhangange bwayo ni ibyo mu 2014 nyuma y'imyaka 13 yose intambara abanyamerika batangije ngo barandure iterabwoba n'abarikoraga itangijwe. Islamic State ubwo yadukanaga umurego rero mu 2014 bakwirakwije hose kuri internet video nyinshi mu ntambara bihutagamo cyane, baca imitwa abantu, basenya ibirango byinshi by'amateka n'imico aho bacaga bashushubikana bikomeye ingabo za leta barandura amabendera bashinga yabo kugeza bubatse caliphate ngari bari bakeneye. Abanyamerika nabo bafatanije cyane muri urwo rugamba, byabasabye byinshi ngo bakure ubutaka hafi bwose mu maboko y'abarwanyi bari barigaruriye. Guhera rero mu kwa 10 mu 2019 umunya-Iraq Amir Mohammed Abdulrahman al-Malu al-Salbi wiyita Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi niwe uyobora Islamic State. No mutwa hari n'ubungu bukomora abayoboke benshi bawugana mu bukangurambaga bukomeye n'icengezamatwara rihambaye bafite ku mbuga nkoranyambaga kuri internet, aho n'ababashyigikiye batabura gukusanya amafaranga menshi baboherereza ku buryo mu minsi ishize babashije ngo gukusanya nibura miliyoni zisaga $100 y'abanyamerika mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Aya nakayabo nabo bashoye ubwo mu bitero bitabarika bakomeza kugaba mu bice bitandukanye by'isi. Arnaud Danjean n'umudepite mu nteko y'Uburayi akaba inzobere mu by'umutekano n'ubwirinzi bw'ibihugu mu buryo mpuzamahanga. Cliniquement regarder ça de plus près pour voir quelles sont les raisons, les enchaînements qui ont conduit à cette. Ati mu by'ukuri rero biradusaba kwitegereza neza ibimaze iminsi bibaye. Nyuma y'imyaka 20 yose abanyamerika bagasiga Afghanistan mu maboko y'abatalibani, n'ukureba impamvu z'ishyano nk'iri ngiri ryo gutsindwa kwacu twese hamwe. Ubundi igikomeye nuko tuhavana amasomo akwiye, kuko nta kwijejisha kubayeho cyangwa kubeshya. Amasomo mu rwose byaba mu buryo bwa politiki mpuzamahanga, uburyo bwa gisirikare n'uburyo intambara zirwanwa mu isi ubu ngubu. Uko biri kose biraza gusaba ko haca igihe twese tukagaragaza icyo tubitekerezaho ku ngaruka byanze bikunze zizabivamo, tukongera nyine kureba iyi myaka yose ishize muri uru rugamba, ariko nanone byihariye urebye ibyabaye gusa no mu byumweru bike bishize. Hagati aho rero impaka no kwibaza ngo niba abanyamerika ubwabo basigira Afghanistan abatalibani nabo bamahama karishye yo gutegekesha ababishaka n'abatabishaka bose, ababyemera n'abatabibona midini n'ubumana ibyari byo byose, abo bose bagategekeshwa amategeko ya Kiislamu. Abanyamerika rero bakava muri Afghanistan n'amasanduku y'abasirikare babo ako kanya bakimara kwicirwa mu bitero bya Islamic State, nayo yahise itagiza intambara ku batalibani basigaranye nyuma yabo ubutegetsi bwa Afghanistan. Iyi mitwe itandukanye ikora iterabwoba uhereye kuri Islamic State ubwayo yigamba kubashushu bikana ikaba yaragabye hose amashami ndetse na Al-Qaeda hari yose. Bombi Islamic State na Al-Qaeda ari nako bakomeza gushyigikira no kumaranira ubugenzuzi bw'indi mitwe mito kuri bo ikora iterabwoba hirya no hino nka Boko Haram cyangwa bita Al-Shabaab muri Mozambique bari guhashywa n'ingabo zirimo z'u Rwanda muri iki gihugu. Bamwe bati rero n'uburengerazuba bw'isi byihariye abanyamerika batsinzwe
ni intambara ibananiye byeruye, abandi bati gutsindwa baratsinzwe ku mugaragaro kuko batabashije guhitamo umwanzi ngo bakarwana na politike, amahame n'imyemerere biri mu mitwe n'imitima y'abantu. Ibyo bikaba n'ingengabitekerezo mu by'ukuri bitaranurwa n'amasasu, ikoranabuhanga cyangwa amafaranga, indege n'ibindi byari byo byose. Abandi bati ntibishoboka, abanyamerika n'uburengerazuba bw'isi ntabwo batsinzwe, bakabyemeza uko. Ariko icyabaye ahangaha ni icy'ubwo ngubwo nyuma y'iyi myaka 20 ishize y'intambara yo kurwanya iterabwoba mu isi itangijwe. Alors c'est un retrait militaire mais qui a commencé depuis longtemps. Arnaud Danjean n'ubundi arakomeza ati ni ugutsindwa rwose mu buryo bwa politiki, ni ugutsindwa nk'uko abanyamerika baherutse kubigenza, ni ukugenda kw'ingabo zabo zisize urubuga nyirizina ruberaho imirwano bari bafitemo uruhare. Ibyo byo byanatangiye kera, kukaba gutsindwa uretse no mu buryo bwo bwa politiki, ni no gutsindwa ahubwo mu buryo bw'ubuhangange n'ijambo mu bice bitandukanye by'isi. Icyo nanone ariko abantu badakwiye kwibeshyaho na gato, cyangwa se nanone ngo bakitiranye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika utaniriwe ureba abandi bafatanyabikorwa bafite andi mahanga muri rusange bafatanije, zo ziracyari igihugu mu isi cy'ubuhangange bwose mu bya gisirikare n'ubushobozi bwose bwo gukora intambara aho ariho hose mu isi bakanayitsinda rwose. Ariko ahangaha ho rero ntabwo wabura kuvuga ko hari ingaruka zanajyana n'icyafatwa nko gutsindwa kwabo nyako, kuko mu bya politiki ahubwo aha muri Afghanistan baratsinzwe n'ubundi buriya mu bijyana n'imibanire n'amahanga cyangwa ubuhahirane, yewe no mu buryo bw'imitekerereze haba kuri bo ndetse n'abatuye isi mu bice bitandukanye. Ibyo bituma noneho kidakomeza kuba igihugu bw'abandi bakomeza kubona ko kitarwanywa, cyangwa ngo abandi igihe intambara zadutse hagati yabo nabo bareke kwihagararaho. Ni ugutsindwa rero mu bijyanye n'amahame yabo n'uburyo abandi basanzwe babafata. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nacyo kigakomeza kuba igihugu kigenda bigura intege ndetse kikarangwa no kwikandagira cyane mu kohereza ingabo zabo mu bindi bice by'isi. Ni amasomo nk'aya nabo bakomeje kwakira. Igikomeye ariko nanone mu kunanirwa kugera ku ntego mu ntambara nk'izi ngizi ni ukwiyibagiza impamvu z'abandi, ni ukujya mu ntambara wowe wireba utarebye no ku mico y'abandi aho unarwanira, ukabanza no kumva nabi ibyo bakeneye ndetse no kwibagirwa imigenzereze yo kubashyira ku ngufu ubunyamerika aho bageze, gushaka ko abandi bahinduka nkabo ndetse no kwitwara nkabo. Icyo ngicyo ni isomo rero uburengerazuba bw'isi bukwiye kwiga, abantu bakamenya ko ibintu bidahindurwa byanze bikunze n'amasasu cyangwa amafaranga ngo noneho isi ibe yategekeshwa ibintu bimwe. Ntabwo abantu bahinduka gutyo gusa. Et puis ce que l'Occident pouvait vouloir espérer instaurer. Twerekeza ku musozo w'iki kiganiro. Mu buryo rusange imyaka 20 irashize uburengerazuba bw'isi butangije urugamba rukomeye rwo kurandura iterabwoba mu isi. Ku mpuzandengo rero haracyakorwa nibura ibitero 2 karundura by'iterabwoba mu isi buri mwaka. Igitero nk'ibyo cyahitanye 202 mu mujyi wa Bali muri Indonesia mu kwa 10 mu 2002. Ikindi gihitana 170 mu mujyi wa Moscow mu Burusiya, 192 bicirwa muri Madrid, 385 muri Beslan mu kwa 2 n'ukwa 9 mu 2004. Ni ibitero kandi nk'ibi ngibi byahitanye 52 muri Londres na 205 muri Mumbai mu Buhindi mu mayira ya gari ya moshi zica munsi y'ubutaka mu 2005, kandi bihitana 11 mu kwa mbere n'130 Bataclan no ku biro bya Charlie Hebdo i Paris mu Bufaransa mu 2015. Bruxelles mu Bubiligi ibitero nk'ibi ngibi by'iterabwoba bihitana 32 no mu mujyi wa Nice abandi 86 mu 2016. Ni ibitero kandi byahitanye 258 mu mujyi wa Colombo mu kwa 4 2019. Ni urutonde rurerure cyane utarondora inshuro n'ubundi abakora iterabwoba bagabye ibitero bikomeye nk'ibi ngibi n'ubundi rwagati muri iyi myaka 20 ishize mu ntambara z'uburengerazuba burwana n'iterabwoba. N'abantu bose hamwe miliyoni isaga babiguyemo, barimo 150 bahise bicirwa ku kanya aho byagabwe inshuro 1000 bisaga 150. Kandi muri ibyo byose nubwo birondorwa uko, nyamara ku mpuzandengo ni igitero kimwe gusa ku ijana cyagabwe ku butaka bw'ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibindi byose n'ahandi byakorewe. Ni imyaka n'ubundi 20 ishize umubare w'abarwanyi mu mitwe ikora iterabwoba hose mu isi hitwajwe intambara ntagatifu jihad, abo ngabo bakaba bacigatiye intwaro bitwaje amahame gusa. Ni umubare rero wabo abo barwanyi ahubwo wikubye inshuro 3. Ubu ngubu bakaba babarirwa mu 200,000. Kugeza ubu kandi n'ubwo Afghanistan aricyo gihugu ubu ngubu kiza imbere cyane kurusha abandi mu mibare y'abahitanwa n'ibitero by'iterabwoba aho byaguyemo nk'ubwo abasaga 5,725 mu 2019 ahanini bishwe n'aba Taliban n'ubundi. Ubaho bigeze noneho rero Afrika niyigowe niyigezweho
ikibuga nyacyo imitwe ibiri isigaye ikomeye cyane y'iterabwoba mwese iri kurwaniraho intambara buri ruhande rwifuza kuba ari rwo rwagenzura ni Al-Qaeda na Islamic State. Ikibuga cyiza Afrika noneho cy'ibikorwa by'iterabwoba aho imitegekere n'imicungire mibi mu bitari bike kugeza ku mvururu ubukene na ruswa mu bihugu bituma henshi kuri uyu mugabane ho bitanabemerera rwose guhangana bigaragara n'aba barwanyi b'abajihadiste. Ubu banagarika ingogo ku mugabane wa Afrika bigasaba nanone ko ingabo za bya bihugu mu burengerazuba bw'isi bimaze imyaka 20 bitangiye intambara n'ubundi byohereza ingabo zabyo ahangaha muri Afrika ngo zigire ibyo zibafashamo mu kurwana n'aba bakora iterabwoba. Nous sommes là-bas parce que nous avons destin lié avec le Sahel. Si le Sahel tombe... Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, ati duhari kuko dufitanye imikoranire idasanzwe n'igice cya Sahel muri Afrika, kuko iki gice nikigwa mu maboko y'abakora iterabwoba bizakomeza noneho bihinduka umugabane wose uzagwa mu biganza by'aba barwanyi bakora iterabwoba rishingiye ku mahame akarishye y'ubuhezanguni bwa Kisilamu. Icyo gihe rero Uburayi nabwo ntabwo buzabura kugerwaho no kubana n'ingaruka zikomeye z'uko nguko byagendekera Afrika birumvikana cyane. Terrorisme islamiste et l'Europe vivra les conséquences de ce drame. Aussi très clair. Sahel n'ibice byihariye byitwa iby'imipaka itatu hagati n'ubundi aho ngaho muri Sahel kongeraho Nigeria ari nacyo gihugu cya kabiri mwese kigwamo benshi bazira ibitero by'iterabwoba mwese ahamaze kwicwa abasaga 30,000 mu ntambara na Boko Haram kuva mu 2009. Cyakora umuyobozi w'i Boko Haram rurangiranwa Abubakar Shekau waheruka kwicwa mu kwa gatanu gushize nyine n'ubundi aguye mu mirwano igezweho twagarutseho hagati y'ubugenzuzi bumaranirwa na Islamic State na Al-Qaeda ku mitwe yindi yafatwa nk'ari mito nk'iyi Boko Haram. Nuko imyaka 20 ishize urugamba rwo kurandura iterabwoba mwese ishize ruhagaze ntiryarandutse iryo terabwoba uhereye muri Afghanistan nyirizina Syria na Iraq aho rwakomereje Afrika ubu ngubu akaba ari yigowe kurusha ahandi. Ni urugamba henshi ahubwo rumaze icyo gihe cyose ruvukamo n'indi mitwe yagize ubushobozi buhambaye bwo kugaba amashami no gukora iterabwoba kurusha uko byari binasanzwe mbere y'iyi myaka 20. Ahari ngo byaba ari igihe cyo gutekereza bundi bushya no guhindura uko intambara no gusenya iterabwoba bikorwa nta kindi gisubizo. Imitwe y'abakora iterabwoba ubwabyo uhereye ku bikorwa n'inyito ni iki mu mateka. Iterabwoba kugeza ubu ni irisobanurwa nk'ibikorwa byose by'ubwicanyi n'urugomo rukomeye ahanini bikorerwa abaturage b'abasivili ahanini nanone ariko ku mpamvu za politiki ariko bigakomozwaho iyo bikorwa mu bihe ubundi byakabaye bifatwa nk'iby'amahoro nta mirwano muri rusange n'intambara biriho. Iterabwoba ni imvugo yadutse inagarukwaho cyane bwa mbere mu bihe by'impinduramatwara z'Abafaransa mu kinyejana cya 18 ariko nanone mu buryo bujyana n'ibihe turimo ni ijambo n'inyito byagarutsweho cyane nanone kuva mu 1970 mu bihe by'imvururu zikomeye zo mu bice by'amajyaruguru ya Ireland n'izindi z'Ababasque mu bice bya Espagne bihinduka ibindi noneho mu mvururu hagati y'Abanya-Israeli n'Abanya-Palestine mu bitero bitandukanye byagiye bikorwa. Kongeraho noneho rero ibitero nyirizina by'ubwiyahuzi abarwanyi ubwo bafatwa nk'abiterabwoba bahindura imibiri yabo n'ubuzima bwabo bwaby'intwara hanini bizirikaho ibisasu bakiyahura mu bandi bafata nk'abanzi babo bagapfana nabo mu iturika rihambaye rikomeye rigarukwaho imihanda yose y'isi guhera mu myaka y'1980. aho rero iterabwoba ryari rigeze mu bushorishori bw'ubuhangange bwaryo kuko icyo gihe intambara nayo kuyirwana bihinduka ikintu kigoranye cyane bikagora kandi n'ubundi kwica usanzwe yahisemo n'ubundi kwiyahura no gupfa ngo bihinduke inzira imugeza mu ijuru byihuse kugeza noneho mu isura iterabwoba rifite mwese uyu munsi isura noneho ahanini yagenwe n'ibitero mu myaka 20 ishize byagabwe na Al-Qaeda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze ujye ubona byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze.